Riječni ribić. Skrivene priče sa vode. Novo mjesto, novi izazov. Tu nam ne otkriva lako svoje tajne. Ali onaj tko ih traži s poštovanjem, možda ih i pronaći. Prvi zadatak, razumjeti tok i pronaći liniju života ispod površine. Hrana je poruka, crvi, pahuljice, šarene mrvice, sve mora pričati priču, koju riba razumije. Dodajem kamen za stabilnost, ovo nije statična voda, ovo je snaga rijeke. Zabacujem desetke hranilica, precizno, ritmično. U pozadini vatrogasni čamac, jedan od mnogih. Traže tijelo mladića koji je skočio s mosta zbog viralnog videa. Nekad ni voda ne može oprati ludilo površine. Nema riječi. Preston, Monster, Extreme Distance, 180 grama čiste kontrole, štap koji ne pita, nego naređuje. Kad Una zagrmi, trebaš alat koji sluša samo tebe. Fazan pjeva iz šaša, štap eksplodira, kontra. Prva riba, prvi znak da nisam sam u ovoj divljini. Penny mašinica, precizno, pouzdano, za svaki zabac, jedan korak bliže misteriji ispod. Svaki zabac je nada, svaki sistem dio slagalice. S vremenom znaš gdje pasti, kako pasti i kad čekati. Nosara, riba sa Dunava. Znaš da radiš nešto ispravno kad uđu i one. Idemo dalje. Preston, svaki alat ima svoju priču. Neki nose ime koje obavezuje. Pokušavam svezati novi sistem, ali tu nam na druge planove. Riba ne čeka. Kad je aktivna, moraš biti brži od vlastite rutine.
Opet Deverika. Još jedna u nizu. Nije veličina, već kontinuitet, znak da su u igri. Udarac bez ishoda, ali svaki znak je lekcija, nije uvijek riba na udici, ponekad je spoznaja. Pozdrav ekipa do Dunava. Kako sam danas imao slobodno popodne, neki brzi ribolov sam planirao doći istražiti novo područje. Našao sam dubinu, neki 2 metra, 25 metara od obale, jako je brza struja, 120 grama na knap drži. Hrana je bilo što mi je ostalo, zadnji put dodao sam samo sir, dodao sam još neke isprobavanja, pa ćemo vidjeti kako je radilo, na kraju se pokazalo izvrsno, vidjet ćete u videu, jako puno ribe, sitne ribe, tako da mi se jako svidjelo ostati, jer su udarci bili jako agresivni. Na početku sam lovio na predviđu 1 metar, kasnije sam ga smanjio zbog jačine udaraca koji su bili konstantni. Evo ga, sada je već sam pri kraju ribolova, neki 4 sata ribolova. Sunce zalazi, brodovi odlaze, lagano ću ja još potrošiti hrane šta imam i to je to. Pozdrav i do sljedećeg puta, zapratite me.